На этом видеоуроке мы рассмотрим винительный падеж в хакасском языке. Местоимения в винительном падеже звучат следующим образом. Меня, Мины, тебя, сины, его, ее. аны, Нас, пісті, вас, сырырны, их. олырны, Вижу ребенка. палыны, Вижу отца, адыны, парня, олны, родственника. туғынны, Вижу зятя, күзөні, маму, эжені, сестру, пижені, двоюродную сестру. бөлені, Вижу осину, осты, камень, тасты, дерево, ағысты, сказку. нымықты, Вижу еду, шисті, силу, күшті, окно, көзінікті, сон. түсті. С Саяной мы повторим слова в винительном падеже. Начнем с местоимений. Мины, Міни, сины, сіни, аны, ани, пісті, пісти, сірерні, сірирни, оларні. олорни, Палыны, палини, адыны, адани, олны, олни, туғынны, туганни, күзөні, кизьони, ижені, жени, пижені, піжени, пөлені. пелени, Осты, ости, тасты, тасти, ағысты, агасти, нымақты, немахти, шиісті, шиїсти, күсті, кісти, көзінікті, кизіникти, түсті. тюсти. Сен кімні қығыршызың? Гогольны, Қайдық тоғызды. Шинельны, А сен Саяна кімні қығыршызың? А мин алтын арығыны көрбін шоқтирға убреншім. О, қандыра. Аси Леня, кимны хыгыршызың? Мен Саянның кібілістерін қығыршым.